Tukemberia ntoni cietu kiumia giki ukethirwa kiri na mwanki wa Gweteera kuraca nontu wa Gweteera uria ukaumira kiri ithurano cia MUCHUJO kiamani kia UDA. Ithurano iria iri tariki 14 Aramisi ino Kenya yonthe. Aroirima iti mwanya ni marutite moni mawe gururia ithurano ino baria uria ukurira giti kia obunge Sudimenti na kiama kia UDA Jasper Muthomi kana MC Jesse erite akiama mamengi makiama kia UDA metikanirie no wakayukia tigiti ni kenda kwebana na MUCHUJO na we saragaki orokurira gitigia antu wa Kameru na uritia ringi kura methirwe na thiritha ino kwina MUCHUJO uyu muthuri murio kigato amberie na inu Rijuju nandi nirubia mwanya bikuika karata methene bikienda kumenya no kethura gyukire bendere kyo kithurano twitite mbambire ni kiama kia UDA kada ikonengana ketho kena MUCHUJO ntuki Aramisi indi kintu kida bakuthithia muno ni kwija methene na kwaria na antu bara bochwa gitigi kina kiama giki kwa mung'wanano ndene Sudimenti mwiti Kathara na MC Jesse bonthe bakirura tigiti je UDA indi kuringana na Jesse Uninde Jesse Muthomi wa Sudimenti wa kiama kia UDA turi tayari kwereana na mheshimiwa mwiti Kathara nontu kiama gitu kia UDA gitiga sagasa ari ni kia wazi na ni kiama gitina mantu ja rungurungu kwa turi tayari kwaraniria na ni twambiritie rwaria tware manwa tugeta nominations na uni team yakwa turi very ready with nominations na kuringana na Jesse nandi kwategera muno nindiku Aramisi keja kwithwa bakita MUCHUJO ne uyu ni nyuma rwarira orarema kuringana na uria tukaria tukamenya uria gugakara after twaria kwa nteme kwariria tha inkiugaga Jesse anenkerwa mheshimiwa Kathara gwakarao kana mheshimiwa Kathara anenkerwa Jesse gugakarao ari mpumba kwariria mantu jau twakara nthi na munene wetu na twereanwa uria turombete twambirie na rwaria mbere kenda kware manwa no twite na ndi MUCHUJO na after MUCHUJO mtu no ete na aria kwenda no wite independent mtu Jerias Murega uro kiameneka TSP ethurete kiameneka kiwenka ndene no thimenti kuguti mtu bakethwa baitindikana nwe ya TSP oni nyante na mpinzani kwa most likely nkae wa tikiti ekwethirwa ndi umore okuromba gitikia no thimenti na kuringana Muriki Karinga MC wa Bogeta East ura wikirite muno kiama kia Mbas baugite bo ibarikani ndi kureo na muntu wonde na nikagitaga kana chiji nene kiama kia Mbas urokethwa gikamata tikiti iji tu batu twagitirire itagwa negotiated democracy antu betu bara baromba giti na kiama kia Mbas twabetire twakarandiguru nabo twetikaniria kiwondiria ciari na antu nkurukie muntu umwe ate wondi nyingi ciari wondi mugwanja ira ciari na antu bairi kana antu bathatu twarania na antu bau tuga antu bau nandi itwenda kuyukio omwe na bakarandiguru bongo bauga ura mwega buru kana ura strong ki wondi yu nuriko na batu nenkera na twarania nabo na bonde uti muntu wari na gituma ya kureta gituma nontu utigituma kiareo ki niko gitumi nandi muno antu bara batonyete ki siasa na batonyena mantu jegi biama na bete na mbesa ni ugwati muno gutakiri MUCHUJO no gategera mantu za ijombite kwithro echanga moto kiri biama mwanya nontu democracy za igwete kididimiaga MUCHUJO ina meza ndoto nyingi sana ya vijana ambao hawana hata hela za kwenda MUCHUJO kwa sababu MUCHUJO lazima ulipe agents ambao watakuchungia kura zako. Ya pili utahitaji pesa pia mobilization na pia kujipopularize kwa watu waje wakupigie kura. Ni hivyo kuona nyama tujaja MUCHUJO kwa bora alete mantu amaingi bakirengana irinya mbuga bakiuga kiongozi atumba na kiongozi to muchindira MUCHUJO karaja angu kwire uga kukuku mugeni neje nturume thinjo nanda uga mantu ijangai na ukona mwathani okwa ati nkuruka bwije kiongozi uga wankuruka muonokia na tankuruka inyegi tarira MUCHUJO kiongozi ara tukuromba turiromba ikenda tumba kunengirwa certificate na tumara tuitangugi na tuli dim Nyaki West once more for 5 years ukeja kwithura kiama gia kurega na wina kiroto kochwa kura utibiri gukitejaniria nontu wina kanyaga gwita wi mtu kiumbe kuromba kura iji mbaboigwa internal democracy biama ni boinyeria na boina kiroto gia gutongeria ugakara wira aramika na wirira eta we as independent candidate na August
kiri general election antu aria aringi kura bachiathuranira nontu thaa ici no withirwe party through opinion polls cia ire kuoneka maybe wiki candidate but time ire meri 3 na no ebuke we a strong candidate. Metho Yonthe Nandi njerekerere kiama kiu DA muno kigiti kimwe kuru ara kwina batatu bakoromba giti giki na kiama kiu DA ara engineer Ndithi Mwirigi Karambu Kairemia na Sara Gaki kitemenyekana no kae wa tigiti iji ende orambiye kiama kiu DA kirenda ngwataniro na kirenda tere gite kwenda kwathana na betu na gite kwenda kuruganiria ana betu akristo akorombe ni na aru abagwatanire na ara batakwigana bagete atia baiganwe na baiganwa kukethera kwenda tere na barega kuiganwa buru na gukwetheria ukwathurane Nkiripotera World TV Mpita Muthuri Muriuki.